Sandi mapisatnya ide sang Prabu Dasarata tan wenten Keberama cari kewenangan idane punika nenten dadiyos nyukel Brahmadi yen titiang mula kendriaan napi mawinan kadasa lian dewek titiang puniki kantun kekuupan awinan ngalih imane nika teh awinan titiange puniki kantun rerah sang-sange merupu ayu aneka tujuh wadah tunggal sakewanten ketujuan sang meragori tapi kali ketujuan di tiang puniki tunggal beda bakal punut wanta bebinayan sekadi pepondongan bebatayan paridap-dapur kesani bakat pondongan juadar mame elinga sakewanten sami-sami punika eling ring Siwadharma